wama enam kwambone so etufu magude ye galamse ye omode omhoagi mu no emu mako dunum na kyese attorney general ede emra no edi omodendenden ewo court dem eda ha na wo ba ne fa etosudum yensa se ye Ghana Standards Authority na ebo amane se woma akwakoto se unapproved material nsa eba no mattress ni production ene ehonsem no ayewo enema bia ye de yakande bia ye de ye eno Ghana Standards Authority say woma akwakohunu se mattress bia ye ewo omayi mu no materials na omode eye no enye de eye approved na omochese blatant disregard eye Ghana standard na wo hono ma wo se wo bia wodi sadwuma no enema wode yakande a wode eye no wo mo echese nye no ene wo mode eye nti ne se me no ekasei no empenyifo a ewo Ghana Standards Authority aso asemu dendenden ya womode ekọ womani mu achese womode emra ebedi safo yi nyina eno ene de ababetodwa ewo ha no mo chese omo se Ghana fo nyina abose womode hihye ebeye dwuma ahwese standard a oman ekita no eno an obia ede beye nadwuma emfa ho ene adeko a wo manufacture Kofi Debra eye head of public affairs Ghana Standards Authority eno ne daily graphic edisa enkomoya ebomu amane no daily graphic de bokata no yenshe Ghanaian Times ene ensema ewo ha sei galamse cases nso a ewo ha sei attorney general ene dia ato court anim say womo enshe se galamse cases bia ewo womo nsem no womo enshe eni ho asem enwie ensana afi akona wieye na chese ewo ha Central Region so the worker ne fa etosuduminu ebo amane ese nipa mako enso CJ ena cholera akumwom cholera akum nipa enson ya chese emueya pa emueya da wakati eka eho asem womo chese Central Region womo record ewo honum na Cape Coast acting Central Regional Health Director Dr. Agnes Achiama Anane en wodisa enchemu etumu a womo chese cases no Cape Coast awutu senya East Gomwa East enfanseman Heman Lower Denchira na efutu na agona west ho na sa cases CJ wo sa eka no enchemu no nyina Ghanaian Times ediaba na mede wo ekọ daily guide mu so na afei ye hwe emu ya yesi ya expire ho nsem oje ne ho menna ya tisa kwakọ yowura kuje to ablakwa ene ye kwasi kwaten ene asoya wo ehye enwumasua ho sem so no ena kwasi kwaten din chemu aba ehye sa mo na ye ka ho asemi no enyade na apro enyade na asai education ministry anoye yomode aba eno no na owura Alan Kwadwo Chemanten de afafantoman ena wono so wadwalai si joro wo so wadwalai o se onti ase die ntia adwuma a waye e de mo mampani dada dwo na jekum kufuo ebra no wote so semampani na wo fa no so medi ne dwuma se trade minister adwuma wo ye enhyehyɛ ya wo de ba ya ne nyina na beboa no man sa kura tumi wini ne second term ya edidi mu a de bedre ne no wana susu da se wo se omampani dada Jona jekum kufuo ebe endose enti nanka uru Alan Chemanten adwin mu no ko pese omampani dada kufuo endose ono Alan say adene de esije wo hwa adwuma onipa na ya ma ho so atese na wan kasa nso wonim de otumi ye enti ena mo anso so kra mo nyina asanso ya santefo enti so atese enti no anya hwe kra no enti won free ba o miachi no mendos so ati ase enti papa no wadi ya wo hwe video na e ka keto aka so wansu aye ne ya pa se mema tusu ene se wo ye be ma so dabi se de wo so Ghana for beka se ne untumi ni president enti wo so de tekakra enti eno na delegate de ka wonya video ni bi hwe ya ko Adom TV ni Adom Adom FM ye Facebook ni ye social handles media handles ni nyina no video no eda ho na otumfo otumfo so no mo chese ni late son one no adinkra ya da wokratai ebomu amane wo delegate CJ mse dodo no a de abane de no na mabobo so ama no okay CJ ma wie